Sekarang mari kita saksikan cerita rakyat Nias yang berjudul Irauno Si Seki Amuata yang akan diceritakan oleh Bapak Fauzi Seki Laia. Ia dae ifu 5 tahun ke wanutuna maido sino te sura moroi babuku bapa HSC bua ma bapa mawira. Maido dae ya ia manga adresa badrono Si Seki Amuata. Wau Nias mani dae. Te kata sama moroi banono nama coya. Tei nono silai ade khania ibe edoi fadoli. Irauno Si Seki Amuata. Nala oni ia lemano imane lemaido. He areu ahato, he abua auhana halewe ba ibaya mano. Dao dania wa fefuni hasangilaya ia. Oi olomasi khonia. Ina amasoya adre torei banose sieu bahili kusu. Sodreke va alumana. Osera habulumavu. Folufu birai no sera ade dania ulisaku. Dasa tela kedruo nisila famani toto. Eroma fadoli mei bacekola bangalui fa atua. He namo ia lemanehnia fa are. Baitaria ahatebongi iteremano so hili so babadano balemano khnia fa areu itaria na ibaca hatebongi itur manuka tua heno okemi siduhunia oya kutudu sitobali ametau balemano fa atau khe vadoli itur mano naso halewe niwa udakuru khnia berme fadoli adre iko omano ba irauno Si Seki ba irauno sonehi si bai samu sama samu saluo mangabuli ira moroi basikola da telu ira avonia ade dania ruka dodo ba de kufu memanau kade no ahele kahenia ba de tekara sailo no ai huyato bapa ho somato satro humabu moloi menabukado iwa khania vadoli bayoloi aine data fisawa yawa lahene cinga karaseke bua la fehede le ide madema hato dulu salefora mangavuli moroi bahari pale nama coya fauma ama dekufu imane ama coya hana itema fadoli imane no alabu ya sito la halu khada dekufu no afatu kahe la dolo ira khodo. Demikian cerita rakyat Nias yang berjudul Irauno Si Seki Amuata yang telah diceritakan oleh Bapak Fauzi Seki Laia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sawagelo.